Do sledeće kontrole MMF-a u junu vlada će sprovesti racionalizaciju broja zaposlenih u državnoj upravi. To tvrdi ministarka Kori Udovički, koja kaže da su nedavno usvojeni zakoni postavili temelj da administracija bude efikasna i da racionalizacija ne znači i otpuštanje. U Svetskoj banci navode da su rezovi u radnim mestima neophodni, kao i bolja organizacija posla u javnom sektoru. Iako negira da je oproštajna, prezentacija ministarke Kori Udovički o tome šta je urađeno u državnoj upravi trajala je skoro 2 sata. Kaže da će o ostanku u vladi razgovarati sa premijerom, ali da je njeno ministarstvo dalo zakonsku osnovu da administracija buduće bude efikasnija. Priznaje i to da nije smanjena za 14.000 radnih mesta, iako je rok za to istekao krajem prošle godine. Smanjenje broja zaposlenih nije isto što i otkazi. Smanjenje koje smo ciljali za kraj decembra očekujemo da će ili u potpunosti ili u najvećoj meri biti realizovano do sledećeg pregleda Međunarodnog monetarnog fonda. MMF dolazi u junu i do tada će i Svetska banka dati svoju analizu o viškovima u javnom sektoru. U narednim nedeljama pre dolaska MMF-a u junu daćemo analizu o smanjenju broja radnika u ministarstvima, državnoj upravi, prosveti i zdravstvu, i to na način da se ne ugrozi funkcionisanje tih sektora. Također daćemo i preporuke za dodatne reformske mere ukoliko analiza pokaže da je smanjenje broja radnika manje od planiranog, što je vrlo verovatno, jer podaci kojima smo ranije raspolagali nisu bili verodostojni. Čini se ipak da najteže ide na lokalu, jer je i premijer naveo da se više od godinu dana čeka da 72 opštine prebroje viškove. Ministarka Udovički tvrdi da se na prste ruke mogu prebrojati one opštine koje to nisu uradile. Većina opština su donele planove, ima vrlo mali broj koje nisu. Malo je veći broj koje nisu završile sa sistematizacijama, sa donošenjem. Ali i sada jeste trenutak konsolidacije opština, tako da ne očekujemo napredak još par nedelja, ali će onda da krene. I premijer radi ono što treba da radi i što ja možda malo slabije radim, a to je da stavi pritisak na sve, da znaju da taj posao sad zaista mora da se uradi. A na lokalu tvrde da je problem u odnosu kvaliteta i broja i da istovremeno ima i viškova i manjka radnika. Ne može se linearno posmatrati broj zaposlenih ili potreba smanjivanja, već treba gledati funkcije koje treba da se obave na lokalu na najbolji mogući način. Smanjenje broja radnika u javnom sektoru biće jedna od 2 najteže teme o kojima će se razgovarati tokom predstojeće kontrole MMF-a za mjesec dana, zbog čega su do tada i potrebni tačni podaci koliko ljudi radi u državnoj i lokalnoj upravi.